سلام تخطاتلت نايس channel كمي تخونو تبوك تكونو ناي وتر تميتنان بحقنانيو لومونكم وتروا قداسن وانا ونتحسو تاتحزنا لكم متسينا لنا سام مودا نايز مدم سانا كتصنحو بخبرنا عدمكم لايف بمقبارك سام مودا تام سانا كتصنحو دما دقيونا نزخاخر زيخي وسدنا بزخن جمر Shots in the Gulf threatening an already fragile ceasefire. Today, the U.S. military says it blew up 6 Iranian small boats in the Strait of Hormuz after Iran launched, quote, multiple cruise missiles, drones, and small boats at U.S. Navy ships and commercial vessels. The exchange of fire happening just hours after President Trump announced that the U.S. will begin helping guide stranded ships out of the strait. Meantime, the UAE is accusing Iran of renewed missile and drone attacks, the first since early April, including a drone strike on an Emirati oil port, causing a large fire and injuring 3 people there, according to officials. Let's go to CNN's Kristen Holmes at the White House right now. So, Kristen, what is the administration saying as tensions with Iran appear to be escalating? انتايو زبال زلو دارجا ابتيك عندي وعي كوينات اب كوينات انديوم زلو وجن نابتناي كينيتكس بلو وي ونتي ناي توخس كوينات نغيرو نشتي تريفوم كم زلو يزنقر زلو درو قالك فالو تغير له كل زنريا زلنا امريكا سلازي تعامل زلو ترايو again اتم بقاسنا يزو كنتات زون امريكا مركب كوينات ناتا بحيلي نبوش متحرموز إتيا أنا نتن مراقب أو تعطي انزلوا project freedom operation freedom زبل غيرهم كانوا تسأنينا بمبال إيران تمسو يبلاني لو مسكدو نتا مركب دما واللي عم مسكدفوا نساتو من قبر ملسيبنا يبللو كابو استبقسة تمنقصقاسات ريوم إيران دما قبل علي إمارات ون تقبر وسقوم تسنه لا كريكم يبقى حدا هون ريوس لزخنا مجمريا جن بتا أمريكا زبلوا زلو كن كيد دونالد ترامب نام انتاي بلا لعج. It's not just the tensions that are escalating, Boris. We're also hearing it in President Trump's rhetoric. He just did a brief phone interview with Fox in which he said essentially that if the Iranians target U.S. ships in the area, that they will be, quote, blown off the face of the earth. Now, during this interview, he also said that the Iranians were more malleable now, that he did believe that there could be some kind of negotiation that led to a deal. But I've got to tell you, we are in a very different place now than we were at the end of last week. I was hearing from U.S. officials at the end of last week, senior administration officials who were saying that they felt really good about the direction that this was going in. Instead, now we're starting to see this really seem to devolve. And President Trump posted on social media about what we were seeing in the Straits. Sometimes بلو زلو أبتي محضرنا أب وايت هاوس عند دونالد ترامب مالتيو أبتي وجلنا دونالد ترامب زلو دارجا دونالد ترامب بتليفون ركب غير خمسة نبرة مستي فوكس ميديا زبال أبو دما كم زلو زخون سقوم تكم زن توسيدهم كابجس مدركة فومية زبل قجفت قالات بتدقاقامي فخرات هديد كم زبط عميز تكم زلو قنا يتردون له بزحات كيلاتات نيران دفلتو أمريكاوين يزبل productive አይኮነን ቃላት እዚ ምስ ኢራን ዝሰርሕ ነገር አይኮነን በተደጋጋሚውን ከም ዝብሎ ዘሎ ንህዝቢ ኢራን ኣብ ጎኒ መንግስቲ ኢራን ጠጠው ከም ዝብል ዝገብር ዳንበር ውፅኢት ዘምፅእ ዘረባ አይኮነን ዝዓበይቲ ዘረባታት ክድምስሶም የደ ከጥፎም የደ ንሲቪላይዜሽን ክዕኒ የደ ገለ ዝብሎ ዘሎ ንኢራን እዩ ዝጠቅም ዘሎ ንኣሜሪካ አይኮነን ዝጠቅም ዘሎ ሓድነት ንክገብሩ ኣበርቲዖም ንክምክቱ እዩ ዝገብሮም ዘሎ ስለዚ ስለምንታይ ከምኡ ይጥቀማሉ ኢሎም ይሓርቁ እዮም ብዝኾነ ቅድሚ ዝተወሰነ መዓልታት ተስፋ ነይርዎ እቲ ምሕዳር ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኢራን ዝኾነ ይኹን ስምምዕ ክግበር ወላ እኳ ኢራን ተሓቶ ዝነበረት ከቢድ ተኾነ ግን ናይ ዝርርብ መድረኽ ክቕፅል ስለ ዝኽእል ኣብ ሓደ ነገር ክበፅሑ ይኽእሉ ነይሮም እዮም እዚ ሕጂ ሃንደበት ኣጋጢሙ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ዘበገሶ ኩነታት ግን ኢራን ድማ ብርቱዕ ዝኾነ ግብረ መልሲ ዝሃበት ግን ነቲ ዝቐነየ መንፈስ ናብ ካልእ ናይ ኩናት መንፈስ ክቕይሮ كم زخلي زنقر زلو بتدقاقامي دونالد ترامب سلام نخقبر مس إيران زي دل حيل له أبتي دونالد ترامب محدار دونالد ترامب ناي سلام أنفت كبر تجميرو زي حقوس أكالا له سدمة ناي إسرائيل لوبي إسرائيل تزورو زل حيلي نتنياهو زورو زل حيلي سلام أيدلني إيران مس أمريكا بسلام نتقول دايك تودو أيدلني that's the problem نزي تميديان أمريكا يزاربوني إيران يكون سلام زي دل الله everybody knows Iran ولا ون حجي أبايتات قبلتنا تلوا أب إيران بسلامة من قد زكينات زي حنساب نحاورن كفتح له زغل من قد تلوا we are ready يوم زول زلوا إحنا زين دلنا نيت براء زر ربنا يندلنا زلنا هناتو تبير كاك ساب تدالوك ساب زدل وقت حنكس أنا كذا حر أب زدع مكان بكينات كتملاسكم يندلنا دلنا تقينا بكيناتو جميرنا يسلا زلنا نخيدو حج نخيدو تزيله
نحوار مفتح تدليهم دما مفتح ندلنا يمزول زلو سلازي إيران دارقا بزبز حزب عالم دقف له زبز حزب عالم إيران يزقف زلو because مجمريا تقوليهم زلو سميم تبديلهم زلو سميم توريرهم ورارا كينات زي حقا كينات أو يجلهم زلو سميم كاب قصيلهم دما نتو كينات زلاق مفتوحي كقبرولو زدلي دلوها نسميم سلازي نيران بفلوي كتقلت عم فتان جيجاي ني كومنت أي ملسن يجن حدا كومنتات منكم زبل سلازر نبركو يجن تمليسا كريه now انت دونالد ترامب انت كجبري دلي ولو أبز سمعه 5 a.m. right now in the Strait of Hormuz, where it is likely that the ceasefire does not last another day. The Iranians have fired on U.S. Navy ships, and we've sunk at least 8 of theirs, so some could say the ceasefire is over. At the White House, President Trump and his team must decide if there is a good time to restart the war, a war that threatens to define his second term now more than ever. In a moment, Bill O'Reilly on if Trump winning the war is enough to keep him from losing the midterms. Also had retired Navy Commander Kirk Lippold was in charge of the same destroyers running escort duty in the Strait. He's going to show us what American sailors face in Moscow, where Vladimir Putin is why it matters 7 tonight. President Trump is challenging Iran to put up or shut up, kind of like the playground. الجنتايم زبلو زلو تم ان امريكا توكين هيدس ويكاتم تزاربتي ويمتم بانديت سبحالو دونالد ترامب امارات يبلكان مريج يبلكان هج ايران تسعر كاتراي خا بوليتيكا كتقصل تخل شو كالا امارات يبلكان حزبي كعيبكايو حزب صلي كالو من ابرو كفي ولو كبها كحد ميدللو دي اونلي واي ابت زمص زلو ميتر مستحر 5 شهور هزقات مريجا ناتكا بارتن ناتكا دغفن حيال كوينو كوت زغل ابز كوينا زي سعير كان توصي خاطراي كالا امارات يبلكان هج سلازي اشكيلو ميم فجي مواصو تركب تخينكا كتعوت راي الله كايم زبلو زلو تعوت بال تايم على ترجمان بالو كبدي بالي بزخونه الزربازي نمنتاي كتحزلكم الى نتكون نزلو نابي قصي خي كم زلو كنرلنا بوغن اسرائيل دمايتي اغداس زربا says it has come under fire from 4 Iranian missiles and a drone attack. A large fire broke out at Fujairah's oil export terminal following the drone attack. Well, the UAE's defense ministry says 3 missiles were intercepted. The 4th fell in the sea. Now, the Fujairah site is the UAE's primary oil export terminal on the Gulf of Oman. It's the only major UAE port that bypasses the Strait of Hormuz entirely, and it handles millions of barrels of oil daily. This just in as well, the UAE confirming 3 Indian citizens have been moderately injured during this drone strike at the oil industry. Sometimes بلزلو فجيرة زبحال ودباو كتما ندادنا إمارات دحرتي عصوانا وشمت حرموز جوز أولو زنبره إذا مالتها مالتي وشمت حرموز مستعاصوة إمارات ندادك شيء تايكلني زلو سلازي تاونكو أب نورمالي معالتاوي كباب سلسة بخلت مليون برميلي دي شيء نيروتي أبو دابي أبزوان الزقن تمنقد تعاصي سلازلو أنت وحده حادنت بخلت مليون برميل معالتي بزي فوجيرا بورت بحال ببايبلاين اللو بمسنوزو تسكابتو ندادي بوغي راوتيو كشيت عدل نيرو نزبوتا زدما مليسوم وقعهم اللو مالتيو إمارات ريبورت خد قبر كلا سلست ميسايل تتوكسنا سلستيو انترسبت غيرنا حريبنا هايم زولو زلو أبايتا زرو زلو دما حريمهم كم زو دغوانة ميسايل زر نقرن ريال لنا انتايدا التميسايل علامو هريمو كقاص الكلينا نرزالنا تي ودباو كتما ابل اليون كالوت كم زبلو زلو ولا جبل علي بورت زبحال تي ودباو كتما اب دبي زلون كم زتحرمي يم زنغرو زلو از مالت تاي مالتيو نتي ايران غيراتو زلا عصوا كشكعو زفتنو زلو بوتاتات بمولهم ولا بتي عبنت زفوجرا بورت زبحال زلو بخالق نايت وشمت حرموس زلو نورمالي إيران كتقاصر تخل نجار يكون كتبل تخلي خا جنتات قبل ذا إيران كابتي ناي وشمت حرموز عصوا أشكع كاكتو تفتن كمان يفكر اليوم تقولون دلا كتعصوا ترايد لكم كم حجونا ريناكم من عنا السعودية بايبلاين كابتي مبرقاو كفالناتهم كسب بمعرباو بغير العرض وص مسنوناتهم بو غير مشوتو سلوزلو نتي بايبلاين هاريمومو كبابي قال كفالنايتي سرحو كم زب قارص غيرهم من يرم سلازي كابزي وشمت حرموز تحابينا كنكيدنا ندهريلكم تحبوا البوت هايبلكم لا تمع بيكم وي كانت تسالكم كتوصلوا تدخلوا نعون كل عيه تبل دلا بعفاد يكون بتكبر مالت
ስለዚህ ምስ ኢራን መፍትሒ ክሳብ ዘይተገበረ ተረጋጊኩም ካልእ ኣማራፂ ክትገብሩ ትሓስብዎ ዘለኹም ኣይትሕሰብዎ እዩ ኣይትሕሰብዎ እዚ ናይ ወሽመጥ ሕርሙዝ መፍትሒ ክረክባሎ ኢራን ብፍላይ ድማ ነዘን ሃገራት ዓረብ ንስኻትኩም እንዲኹም ነቲ ዶናልድ ትራምፕ ኣሻዲንኩሞ ዘለኹም ንስኻትኩም ብትገብርዎ ዘለኹም ሻዲኑ ዘሎ ከድኩም ተዛሪብኩም ዲኹም ለሚንኩም ዲኹም ካልእ ጌርኩም ዲኹም ናብቲ ናይ ኢራን ድሌት ከም ዝምለስ ግበርዎ እንተዘየለ ድማ ዋጋ ክትከፍልሉ ኢኹም እያ ትብሎም ዘላ እታ ዘረባ ከምዚኣ ስለምንታይ ንሃገራት ዓረብ ተሃርባላ ይብሉ ኣለዉ ኤግዛክትሊ ድህርባ ዘሎ ትሪልዮናት ገንዘብ ኢንቨስት ዝገብርሉ ዘለዉ ሰም እዮም ዓብ ሌቨሬጅ ኣለዎ ዓብይ ተሰማዕነት ኣለዎም ኣብቲ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካል ሰርክልስ ስለዚ ነቲ ዘለኩም ተሰማዕነት ጌርኩም ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኢራን ንሓዋር መፍትሒ ንክገብር ኣብ ጣውላ ከም ዝመፅእ ግበርዎ እንተዘይገበርኩሞ ድማ ዋጋ ክትከፍልሉ ኢኹም ኣነ ጥራይ ኮንኩም ዋጋ ዝኸፍል ኣብዚ ኩናት ንስኻትኩም ምክንያትኩም ክንደይ ግዜ ነጊረኩም እየ ነዘን ሃገራት ዓረብ ምዕራብ ንኢራን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንኣሜሪካ ኢና ንሃርም ዘለና እዚአን ኣይኮነ ንሃርም ዘለና እዚአን እዘን ንግስነታት ናይ ዓረብ ኣብዚ ዘለዋ ኣብዚ ኸሊጅ ዘለዋ ነቲ ኣሜሪካ ዝበሃል ነቲ ፔትሮ ዶላር ዝበሃል ከም ዝኸውንን ከም ዝሕየልን ዝገብሮ ዘሎ ንሱ እዩ ስለዚ ነዚአን ድሕራሪመ ንኣሜሪካ ዝሃርም ዘለኹ ዝብል እምነት እዩ ዘለዎም ወላ እኳ እቶም ሃገራት ዓረብ ብኸምኡ ዓይኒ ይርእይዎ እንተዘየለዉ ተደሊኺ ምስ እስራኤል ዘይትዋጊ ተደሊኺ ንኣሜሪካ ጥራይ ዘይትሃርሚ ዝብል ቅሬታን ተሪር ግብረ መልስን ካብተን ሃገራት ዓረብ ይስማዕ ከም ዘሎ ንሰሚዕና ብዙሕ ግዜ እውን ኣምፅልኩም ኣለኹ ስለዚ ናይ ኢራን ኣረዳዳ ኣካል እዩ ናይዘን ሃገራት ዓረብ ኣረዳዳ ኣካል እዩ ግን ኣብቲ ሃገራት ዓረብ እውን ብዙሕ ሰብ ኣሎ ኢራን ስለምንታይ ከምኦም ትገብር ዘላ ዝርድኦ ዘሎ ኣሜሪካ እንተወሓደ እንታይ ባህልትዮም እንጭቶም ኣብቲ ኸሊጅ ዝነብር ዘሎ ህዝቢ እንተወሓደ ክንዲዚ ቢልዮናት ንኸፍላ ዝነበርና ነቲ ኢራን ትገብሮ ዘላ ክትከላኸለሉ ምተገበአ ንዘይትከላኸለልና ክንዲዚ ገንዘብ ብምኽፋል ኣብ ዓድና ክነምፅኣ ምኻልና ግን በዓልና ዝፀዋዕናዮ ሽግር እዩ ዝብል ኮንቲጀንት ሓደ ኣገዳሲ ክፋል ኣሎ ግን ዓብይሉ ክዛረብ ኣይክእልኒ ኣሎ ሓደ ሰብ ስንታይ ኢሉ ፅሒፍለይ ኢራን እኮ ጨቋኒ መንግስቲ እዩ ከመይ ጌርካ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ሓደ ፅሒፍለይ ምናልባት ክምልሰሉ ይደሊ እየ ግን እቲ መልሲ ንምንታይ ኣድላይ ስለ ዝኾነ ሰውራ ናይ ኤርትራስ ከምዚ ናይ ኢራን ኮይኑ ዝስማዓኒ ምስ በልኩሲ ሰውራ ናይ ኤርትራ ንፍትሒ ነይሩ ንሰላምን ርግኣትን ነይሩ እምበር ንግፍዒ ነበረ ነይሩ ስለዚ ምስ ኢራን ከተወዳድሩ ኣይግባአን እዩ ዝብለኒ ነይሩ ኢራን ብዙሕ ገበናት ዝፍፅም ዘሎ እዩ ሕማቕ ነገራት ጥራይ ዝገብር መንግስቲ እዩ ህዝቢ ዘሳቂ መንግስቲ እዩ ብላብላ ናበለ ብዙሕ ፅሒፍ ኣሎ ትመልሲ ግን እንታይ እዩ ታሪክ ናይ ኢራን ዘይምፍላጥ እዩ ኢራን ካብተን ኣብ ከባቢያ ዘለዋ ስዑድያ በሎ ቀጠር በሎ ኢማራት በሎ ካብ ኩሎም ላዕሊ ዲሞክራሲያዊ ሃገር እዩ people don't know this እቲ ናይ ዲሞክራሲ ኣሰራርሓ እንድሕሪኻዮ ካብተን ኩለን ሃገራት ዓረብ ብዝበለፀ መንገዲ ኣፀቢቑ ብዝበልፅ መንገዲ ኣብ ኢራን እዩ ዘሎ ሓሳብካ ናይ ምግላፅ ኣብ ደገ ወፂኻ ፕሮቴስት ምግባር መንግስቲ እንተዘይፈቲኻ ኣብ ፅርግያታት ከድካ ምዝራብ እዚ ኣሜሪካ ዝብለኩም ኣይኮነን ሪፐብሊክ ኦፍ ኢራን ብዙሕ ነገር ኣለዎ እዩ ያ እቲ መንግስቲ ፐርፌክት እዩ ኩሉ ነገር ዘለዎ ይብለኩም ኣለኹም but they have institutions ኣብ ስዑድያ ርእቶኻ ኣንጻር እቲ መንግስቲ እንተተዛሪብካ good luck with that ኣብ ኢማራት ኣይትሕሰቡ ሓሲብካ ኢሎም ከም ከኣስሩኻ ይኽእሉ እዮም ሲኢልካ ኢሎም ከመን ከኣስሩኻ ይኽእሉ እዮም ስለዚ እቲ ነገር ኣብ ኢማራት ኣብ ኢራን ዝግበር ኣዝዩ ሕማቕ ኣብ ካልኦት ግን ፅቡቕ ዘሎ ዝመስለ ሰብ ኣሎ ኖ this is propaganda ኢራን ብዙሕ ነገር ክፉትነት ኣለዎ ድሓር ድማ ኢራን ዲሞክራሲ ከይትኸውን ነቲ ዲሞክራሲ ናቶም ዝቆፅዮም እንዲ ኣሜሪካን እንግሊዝን እዮም ታሪክ ከየንበብካ ስለምንታይ ኢራናውያን ኣብ ከምዚ መድረኻት እዮም ኣለዉ ንኣብነት ብዙሕ ሰብ ዘይፈልጦ ክነግረኩም 2003 ኣሜሪካ ንጣሊባን ካብ ኣፍጋኒስታን ካብ ካቡል ካብ ትርስ ከተማ ክስዕሮ ከላ በዓል ኣሜሪካ ከይዳ ሰዕረቶ መሲልኩም ኖ ኢራን ይሓጊዛት ነቲ ጨቋኒ መንግስቲ ዝነበረ ጣሊባን ኣልያ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ኣብ ኣፍጋኒስታን ንክኸውን ዓበ ሓገዝ ዝገበረት ንኣሜሪካ ዓበ ሓገዝ ዝገበረት ላ ኢራን ነይራ ጆርጅ ቡሽ ድማ መስጊንዎ ግን ስለምንታይ ገብርዎ ነይሮም ኢራን ምስ ኣሜሪካ ሰላም ክገብሩ ስለ ደልዩ ብዙሕ ግዜ ይንፈቲኖም እዚ ኣሜሪካ ትበሃል ሰላም ንክገብሩ ብዙሕ ፃዕሪ እዮም ዘካይዱ እንታይ ግን ይገብርዎም ኩሉ ግዜ they backstab them ተመሊሶም ይሓርድዎም ስለዚ ናይ ኢራን ታሪክ ኬትካ እንተሰሚዕካ ወይ እንተተኸታተልኩም ኢራን ምስ ኣሜሪካ ሰላም ክገብሩ ይደልዮም ንኣብነት እንታይ ይብሉ ቴሮሪስት እዮም ፋንድ ዝገብሩ ነው ኩሉ እቲ ዝገብርዎ ነፍሰ ምክልኻል ኢና እስራኤል ላባቶም ብኸመይ መንገዲ ክትመፅእ ከም ትኽእል ስለ ዝደልዩ ወላ እውን ሕዝብላ ክድግፉ ከሎ ኬትኩም ንእስራኤል ውረርዋ ኣይኮነን ዝብሎም ሕዝብላ ካብቲ ቃልሲ እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ትገብሮስ ዝተወለደ ቃልሲ ሰውራ እዩ ሰውራዊ ሓይሊ ሊባኖስ ብዙሕ ግዜ ስለትውረር ነፍሱ ከትሕኒ ኢሉ ዝቆመ እዩ ካልኦት ኩሎም ከምኡ ሑቲ ከምኡ ነፍሶም ከትሕኒ ኢሎም ኣብቲ ቦታ ዝገበሩ እዮም ስለዚ ኢራን ከተስፋሕፍሕ እያ ትደሊ ኢራን ከምዚ ክትገብር እያ ትደሊ ዝብል ኣተሓሳስባ እውን ትክክለኛ ኣተሓሳስባ ኣይኮነን ስለምንታይ ኢራን እታ ኢራን ትድግፎም ዘላ ሓይልታት እናተወረሩ ኣብ ዓዶም ዝዋግኡ እምበር ክወሩ ዝደልዩ ይኮኑ
حوتنا بنت تعدو كوحسي زواجا زلو نسعوديا كورر ويون نخال هاجر كورر يكون زغي زلو حزب الله نتعدو تزلو أبوتا كوحسي زفتن زلو إسرائيل كي تورو يدفتن زلو سيزو تورار حيلي ونتهم كارو تورون لو نابل زغسس تاريخ كيم بكم حفيلكم سرائيلكم تبروباغندا غوسيمكم مزراب صباح يكون كيتكم أصنعوا بخلتي من قد تنا أمريكا سمعكم مرلون كل جزء سلزاقاكم لكم سمعكم مرلون بعين إيران لما تاريخ تاي مسل لكع كم سورانا إيرترا ناي شفاتون ناي إسلاماويانن يتباهلوا زقلة زنبرة نتنا إثيوبيا ناراتيف نتنا أمريكا زربان ترى يسمعكم يدردو قريب كان تاريخها بالنسبة إيرترا نمسؤولي زقال سنير سلمتا يتحازلكم على خود زبل كل نجر بعين تاريخها ومردات عند الريخاية تراي تخكلن يسأل كل وكازول كم يرتراوي نيران مسنا إيران برسبكتيف كقتل إيران إيرتراز جبرت الله بلا حلفاز جبرت الله بلا ولا حتى أنا ذكروا فلوي نجر يلا سلزي كابيران وي أنا أبيران تكال سلزلن وي قليكم كنا نهم زلوا نجرات ريخاكم بعين فتحوا ريخ الله من جمريا كم سب نفس خان تيزو لك مزوج عزلة تتوقع لي خط جدا مورالنا تكاي سرح تقينو من يدوس عزلوا إيران دور نطلق على رستي إيران قدي ورر يزلوا ما راح تتقتل لهم لو ندادو كم دي شيء تقبروا له كل نجار جد ما كفر سويدا لله تزي أتي حزب إيرانن منقص إيرانن نفسك غيرت دليل ناتو دايد عمبر كلمة تسيب حيل خم خبرين دلنا فتحيونا يكون نزي لذا بزم التاريخ هاي ترينا نتكونتات I'm not saying this نتني إيران بدقاف وين نتي ديكونه بقدر ولا بعين مورال كتري وين دهم تفتنوا بمورال كتري خلخاون من زيادة مورال أو حيل زلوا أبزك دايزي مرداي دلي سلزي إسرائيل وين تايب له حزانا إيران بمهرامة بتاع بتقطعنا لنا يبلو أقصد لزتري وزر لهم كن تزي تحرمه إيران تخلق أب إمارات توكيش زبالو إمارات دما إنترسبت جراتو استبهله ويل أي جبرتون كم تري وزر لهم قال ما بيلهم مزلو إمارات دما كينات كجمرون يختخل يعيز بحال زلو مس إسرائيل كينات كجمريات دل زلا بحال كرينا وتكوينات من جماري تعرفني مغنياتهم ببزح من قدي ناب كينات خدهم زغلو زي كنا تاتلو. We are waiting for more updates to what is currently unfolding in the United Arab Emirates. But first, I do want to bring in our guest, Jason Brodsky, Policy Director at United Against Nuclear Iran. Jason, the UAE now coming under Iranian fire for the first time in weeks. Why now? What is the message that Iran is sending? Well, it's great to be with you. I think Iran is trying to send the message that this is its response to the U.S.'s launch of Project Freedom. Let's not forget the Strait of Hormuz, and trying to close it is the Islamic Republic's trump card. It's its survival mechanism. And so it wants to show that it is not going to be willing to give it up without a fight. And so that's why it's striking the United Arab Emirates. Now, I think it's quite rich that you have Islamic Republic diplomats in recent days insisting that their neighbors are their priority. بحفشة أنت يوم زبلو زلو كم تري ودلهم إيران كم براريد جيرهم إيران كم بداريد جير كمجلاس أبت ميديا كم نور تريايو برجت التقينات كابي متسالو نابي قصي خيد عليه حدا نجر جنس ورنا خوني خيد عليه إسرائيل أمم إسرائيل إمارات زلو زمدنا they are doubling down مليسهم يمزوس خوزلو مليسي يحيل له إسرائيل دما ني إيران ني إمارات بكل من قدي كتعجزان كتتحنا كتفتن مخانان قبر ملسنا إسرائيل دما كم قبر ملس دما إسرائيل عبت بوتاتي عبي بوتا عبي حيلك الوايو in fact بوتا دراو بيز ون أب إمارات وسيدا كم زلاي زنقر هباتا كم زلاي إمارات حيالو تدراوي عامي كتهانس الله كم تخل يزنقر زلو سراويتنا إسرائيل أب إمارات كعرض كم زغلي نقرالو كمبون بزح وتدراتنا أمريكا أب إمارات يوم كم زلو الزد ما أتي ناي مدر ما تقعد تخجبر نحرو خينهم أمريكاني ناب إيران قصهم سجم تكوزت خينهم كاب حدا كاب تبوتا زجم جم زلو كاب كويت كمون كاب إمارات جم له سلزي سراويتنا بوني أتو كم زلو إذا نقدر زلو حنت تعريفاتهم زلاق انتهي بلو السراويسي كمي غير كاب تحد كاب إمارات ناب إيران قص كاخد وزدو تخل أبو يتي تساقم زلو مهناتو كوينو تريفو بعراق خاخد قبرة تخل بمريت كما سلزلونا مريت بوق كايد تخينكا بحفشة بزح تيورتاتي دفتن زلوغن ندونالد ترامب زعقب حساب أي مسؤول له زعقب نجار أي رخبنا له نابت كوينات أتيو زخنا نجار كجبريز بحال زلو نغتسل Counterclaims between the United States and Iran over who controls the Strait of Hormuz continue after one of the most serious escalations in violence since the ceasefire came into force on April the 8th. Now, the UAE says that it intercepted several Iranian missiles on Monday.
A fire broke out at a petroleum facility in Fujairah, including injuring 3 Indian nationals. Tehran has denied any plan to target the UAE. It says the waterway remains under its control. On Monday, it released a new map outlining what it claims is its territory over a large part of the route. Now, according to the US, 9 ships have passed through the strait under its Project Freedom initiative, which Iran denies. Washington says it destroyed 7 Iranian boats for trying to interfere. Iran has also denied this. Let's go straight. ብሓፈሻ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ኣብዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ከቢድ ዝኾነ ክርክር ተላዒሉ ኣሎ at the end of the day መወዳእታቱ ኩናታዊ ይኸውን ከዓ ምክንያቱ ኣሜሪካ ነዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ኢድ ኢራን ንክትገድፎ ዓቐበት ይንዓታቶም ስለምንታይ ብዘይ እዚ ቦታ እዚ ኣሜሪካ ፓወር ፕሮጀክት ክትገብር ኣይትኽእልን እያ ምክንያቱ ወሽመጥ ሕርሙዝ እንድሕር ረኪባ ኮይና ኣብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ተተሳዒራ ኣሜሪካ ደን ብምሉእ እተን ሃገራት ዓረብ ክትቆፃፀረ እውን ክትክእል ኣይኮነት እንታይ ማለት እዩ እዚ ኣብ ቀጠር ቤዝ ክህልዎም ኣይክእልን እዩ ስለምንታይ ወሽመጥ ሕርሙዝ ወይ ብሰላም እንተተኻይሉ ብሓይሊ እንተዘይተኻይሉ ድማ ብሰላማዊ መንገዲ ምስ ኢራን ተረዳዲኦም መፍትሒ ክገብርሉ ተደኪሎም ኢራን ብሓይላ ንወሽመጥ ሕርሙዝ በዚ ሕጂ ሒዛቶ ዘላ እንተቐፂላ ዝኾነ ቤዝ ናይ ኣሜሪካ ኣብተን ሃገራት ዓረብ ክህሉ ይኮነን ስለምንታይ እንድሕር ኢልኩም ንኣብነት ንቀጠር እንታይ ክትብላ እያ ነዳዲ ክሸጡ ደሊኹም እዎ ክንሸይጥ ደሊና እቲ ቤዝ ናይ ኣሜሪካ ዕፀውዎ እንተዘየለ በዘይተሓልፉን እዮም ክብልዎም እዮም ቀጠር እንድሕር እዚ ኮይኑ እዘን ክልተ ምርጫ ጥራይ ኣብ ጣውላ እንተቐሪብካ ኣላ እንታይ ክትገብር እያ በፍንጫ ንኣሜሪካ ከተውፅኣ እያ ንኣሜሪካ እንታይ ክትብላ እያ ወይ ክፈትለይ ክሸይጥ ነዳዲ ናተይ ክነብር ምንታይ ንዕኡ ክትገብሩ ዘይትኽእሉ ተኮይንኩም ድማ ኣነ ነዳዲ ጋዝ ናተይ ሸይጠ ክነብር ስለ ዘለኒ ውፅኡላይ ክትብሎም እያ ስለዚ ንኣሜሪካ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ብድሆ ምዃኑ ትርእይዎ ኣለኹም እንዳት ወይ ኣሜሪካ ኣብዚ ኩናት እዚ ክትሰዓር ኣማራፂ ዘይብላ ዝበሃል ከምቲ ዶናልድ ትራምፕ ሓደ ግዜ ክሕሱ ከሎ ባዕልኩም ትፈልጡ ኢላ እንተገዲፍና ከይድና እውን እኮ ናይ 20 ዓመት ድሕሪት መሊሰዮም ኣለኹ እዩ ዝብል ስትራቴጂካሊ ኢትስ አ ቢግ ዲፊት ኣዝዩ ሕማቕ ስዕረት እዩ ዝኒ ኣሜሪካ ምክንያቱ ብምልእንተን ሃገራት ዓረብ ኣብ ኢድ ኣሜሪካ ኣብ ኢድ ኢራን ክወድቃ እያ ኢራን ድማ ከምታ ፕሮፌሰር ፔፐ ዝብሎ ዘሎ ሱፐር ፓወር ክኸውን እዩ እቲ ኩነታት ንዶናልድ ትራምፕ መዋፅኦ ከም ዘለዎ ብዙሕ ኣማራፂ ከም ዘለዎ ገይሩ ይዛረብ ግን ሂ ደዝን ሃቭ ንኢራን ክስዕር ጥራይ ዘለዎ እንተደይ ስዒሩ ድማ ሓደ ኣገዳሲ ስምምዕ ምስ ኢራን ክገብር ክኽእል ኣሎ ኣብቲ ስምምዕ ድማ ኢራን ትደልዮ ማለት ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ ብሓይሊ ክስዕሮም ዘይክእል ተኮይኑ ኣብ ጣውላኻ ክስዕሮም ኣይክእልኒ ኢትስ ዋን ኦፍ ዶስ በቲ ሓደ ፀጥፊ በቲ ሓደ ድማ ከውሒ ኮይኑዎ ኣሎ ቹዝ ዋን ብፀጥፊ ድሕሸካ ዋላ ኣብ ከውሒ ምርፃም ሕሸካ እያ ኮይናቶ ዘላ ክልቲኡ ሕማቕ እዩ ግን ኣይናይ ሕማቕ ሕሸካ እዩ እቲ ጉዳይ ኮይኑ ዘሎ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ፋንዳሜንታል ሽፍት ኣብ ታሪክ ሓደ ዓብ ነገር ይፍፀም ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩና ዘሎ ዓብ ነገር ኣዝዩ ዓብ ነገር እዩ ዝፍፀም ዘሎ it is what it is ስለዚ ነዚ እናሰማዕካ ክትርኢ ከለኻ I'm pretty sure ኤርትራ ነዚ ከባቢ እዚ ከመይ ገይሮም ይከታተልዎ ክህልዎ ከም ዝኽእሉ ከም በዓል ፕሬዚደንት ኢሳያስ እዚ ኩነታት እዚ ምናልባት ንዓመታት ተዛረበሉ ከጋጥም እንተተኻኢሉ ዝምነዮ ዝነበረ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ንኣሜሪካሲ ሓደ ሓይሊ ቻሌንጅ ክገብራ ኣለዎ ቻሌንጅ እንተተገይርዋ ኣሜሪካ ክትመሃር እያ ምክንያቱ ኣሜሪካ ሓቀኛ ስዕረት ኣይረኣየትን ኣላ ለተይ ኣብ ቪየትናም ተሳዒራ ኣብ ኢራቅ ተሳዒራ ገለ ንብል እንታይ ማለት ተሳዒራ ድሌታቶም ንኣብነት ኣብ ኢራቅ ተሳዒራ ወፂኣ ኢና ንብል ግን ነዳዲ ናታ ካብ 2000 ክሳብ ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ እዩ ባንክ ናቱ እቲ ናይ ኢራቅ ነዳዲ ገንዘብ ናቱ ኣሜሪካ ተቐሚጡ ዘሎ like they have full control ኣብ ሊብያ they can control anything ሕጂ ከማ ነተሪፉ ዘሎ ሒዝዎ ኣለዉ anywhere in the world ተሳዒራ ትብል ግን ድሌታቶም ይገብሩ እዮም right now ንመጀመርያ ግዜኦም ድሌታቶም ጥራይ ዘይኮነስ ጠቕላላ ረብሓናቶም ክኸስሩሉ ዝኽእሉ ኣጋጣሚ ተፈጢሩ ኣሎ so this is a historic event ታሪኻዊ ፍጻሜ እዚ and that's why ኣሜሪካ ካብ ሕጂ ንድሓር ብፍላይ እዚ ናይ ኢራን ኩነታት ብኸመይ ተተወዲኡ ብኸመይ ውዳእ ብናይ ኢራን መንገዲ ተተወዲኡ ኣሜሪካ ትገብሮ ድሕሪ ሕጂ ብዙሕ ጥንቃቐ ክህልዎ እዩ ብዙሕ ጥንቃቐ ክህልዎ እዩ ምስ መን ምስተን ቁሩብ ሓይሊ ዘለወን ነተን ምውታት ኣብ ከላ ብሓይሊ ከምዚ ናይ በዓል ቬኔዙዌላ ማለት እዩ ኣብቲ ትኽእሎ ኣግሬሲቭ እያ ክትከይድ ኣግሬሲቭ ለኸይዳ ድሌታታ ክትረክብ እያ ከምቲ ናይ ቀደም ኣሸላሻል የለን ነቶም ክምክቱ ዝኽእሉ ግን ኣኽቢራ ምሶም እያ ዲል ክትገብር እንዳሃሪዝ ኤርትራ ኣብቲ ከተኽብረን ትኽእል ሃገር ስለ ዝኾነት ምስ ኤርትራ ፅቡቕ ዲል ክግበረልና ተስፋ ንገብር ንቐፅዕ ሓደ ኢልኩም ኣለዉ what is going to happen from now on that's now coming into focus is that America is losing its authority, its control, its influence in multiple regions of the world. And this is happening at the same time.
And this is happening because of all the consequences of the Iran war. سنتايب لكم زنيو أمريكا بزح جزء حركة قصيلة بزح نقدر تكسر قصصرناتا نقول لك خيد مخانو بزح قصصرناتو ناتغسرك خيديو داي مالتي زي دليتا تزوز نبرتن كم تزازات رايز خيز نبر علم ناتغيرك خيديو بروفيسور بيبرز بزلو everything زخيد زلو أمريكا بزح نقدر أمارات تاتا نخسرت خيدا لا مواصوز بهالد ما يبلومن حنت كابتن أبرت تعز بلن زربا أنا دمالت أبرت تعتزارب كلها بزنتايلو دونالد ترامب بريزيدنتنت ناتو سعيمو كفانوات راي زلو نتا بريزيدنتنت إيران أتيقوم لزلو بريزيدنتنت ناي دونالد ترامب اتزخاف بريزيدنتنت أب تاريخ كهول دونالد ترامب كالنك أنا حنتي مستيرا واحد بريتا وتسيني راب كالك زي خمسة ألكمي انتا يزو زحسب زلو كم ألكسندر the great كمتم عبيت مرحتنا علمنا كم كهول كم زحسبن كم زمنن هذا بقرة باز فلتصب زوصو حبريتا بأتلانتيك دي جلز بهلو تسيلو كم عبيت مرحتنا علمنا كهول sometimes كم يسوس كروسوس كهون كمان يحسبي لهم that's why it's إلنا يسوس كروسوس غير دوسة and Iran are planning to do it is a خفة president of تاريخ أمريكا خجبروية تزخفة هي وتنا أمريكا إنزم تخجبروية ده حسب زلوي بعدل نزيد ما فلو أسواره اليوم نيلهم إذا كينات إذا حجي أتيوازلو كنتات نحدو وحنت قتيلا he will be in a deep trouble كلهم ينكم زلو نيش تنتقتيلا إذا قد إذا إيران تجي كيلو already the base NATO goodbye له قد فجمير له and the trend is getting worse تسأل عنه NATO سلازي لا بحكة كونتات ساعة كندي أزيا قداس كونتات كم زلوا and what it says is that yes, things have changed profoundly since this war began 60 days ago, and those changes are not good. What's changed most because of this war? Well, the big change that's now coming into focus is that America is losing its authority, its control, its influence in multiple regions of the world. And this is happening at the same time. And this is happening because of all the consequences of the Iran war. So we focused a lot on the near-term consequences, which are tremendous and absolutely crucial. That the war began with this effort by Trump to challenge all of history by having bombing that would change Iran's regime, which never happened in history. And here we are in the third month, and it's still not happening, not in a positive way anyway, for the United States. And then that led to the lashing back in Iran taking the Strait of Hormuz. Well, that then led to these gigantic economic consequences for the world's economy. بحفشة أنت يزبل زلو أتي دونالد ترامب زمرت أمريكات هات كسا كندي حماق صعبينات يمسألو كم زلون بحفشة إذا كنات زك جمر كلهم ببس حجون حدش حبريتا وتزلون قبل اللي كوصلكم دونالد ترامب إذا كنات زي كم زي عواتلو أنا تصيرهم نجيرهم من يروميهم ما راح تسرعت ناتو بكل قط زكينات زي زواج زكينات يكونن نتنياهو زنقرك كازلو حسوتيو ملو أيكون أنت حبريتا حسوتي بلون ملو حبريتا يكون أنتي كم زخم زند حرجر كانت كبيد متكحتن بومباتات أنت دربي قاسي سرعات كتكير خاز بلا كازلو تخكلني حبريتا يكون أنسو سرعتنا إيران كم تنسهم زبلو خازلو يكون زي سرعات زي كتخاخا زغل سرعتيو بغليلو كسعره تخلنا قرا يكون عبايتاتنا خين واقاد مع عقمون يبلنا دلونتون يبلنا سلازي زبلو خازلو ملو حبريتا يكون زبلو خازلو يلمو جن أبي حجك بخلتها أنا قد من قد يمزروا ما بزعتك زي خزارة بخلوا إن دونالد ترامب كم زشكعه كم زي أمنية مزاربه تحقق إن أي أمنون ما بزعت سب كم زي بعد تاكا كارلسون حجي بس زبلو وزلوا انتقينه إيه ميني يكون نيتيو حيزل لسه زلوا فتي خاصة اللي خاق بالرايلو كيف توبة فينشاتي ولا زاقو دايزا that's it at the end of the day دونالد ترامب تحزيو كقبر زخلنا قريب برجع زاقو دايزا كم دي تواصل يفلت نيري ግን አማራጺ ይብሉን አቲዋሉ ሕጂ ድማ ከምታ ዝበልዎ ኣብ ታሪክ ዘይ ተራእየ ነገር ከጋጥም ኣይክልኒዩ ብቦምባታት ጥራይ ዝተቀየረ ስርዓት የለን ኢሎሞ ግን ምስ ማዕቢዎም ኣነ ብፍሉይ ስለ ዝኾንኩ ክቀይር ክእል እየ ኢለ ኣትዩ ኦልሞስት ናብ ሳልሳይ ወርሒ ንኸይድ ኣለና ዝኾነ ነገር ክገብር ኣይከኣለን ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ፋሕ እናበሎ ይኸይድ ኣሎ ቁጠባ ናይ ዓለም ኣብ ከቢድ መድረክ በፂሑ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ዘለዎ ኣማራጺታት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናፀበበን እናተበላሸውን ይኸይድ ኣሎ and there is nothing he can do ንሱ ዝገብሮ ክቅይሮ ዝኽእል ነገር ብዙሕ ይረአየለን እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ እቶም ዓበይቲ ሊቃውንቲ ናይ ኣሜሪካ they're always telling him ብዙሕ ካርድታት የብልካን ይብልዎ ኣለዎ ንሱ ግን ካርድ ከም ዘለዎ ኣክት ክገብር ይደሊ ኣሎ could restart any minute. It might have already.
Trump dared the Iranians to fire on American Navy ships or commercial ships going through the strait. He ordered the Navy to guide private ships through the strait. He's calling it Project Freedom. And obviously he wants to lower oil prices, although they shot up today. But this also tests Iranians' resolve. He says they don't have much left to fight with. We did a little detour, and it's working out very nicely. They have no Navy, they have no Air Force, they have no anti-aircraft equipment, they have no radar, they have no nothing, they have no leaders. The guy, Donald Trump, comedian, ولا مسحق بهم بالله يبلوه. سلمتايكم بالله مسلكم. كل جزء انتهي بلهم على نسبة أمريكا مسلكم. ميسايل يبلهم، حيل بحرية يبلهم، رادار يبلهم، إير ديفنس يبلهم، مركب كينات يبلهم، كل نجار طفي بلهم الله. نعم، تحطوا نزيا مزبلهم، انتهي مكبلوه. انتهي ده حيز قالوا ده يتخفتوا، ده يبلوهم. أسي كل نجارات فيز بلهم زلوا. كل نجار نزيا قبل كأكل تور حجير الله. ترجع كابشات شيء معلتي جميرو زبلا زلوا زربايزيا. سوسان شد شم معلت بس يعني لنا كاب سالساي معلت جميرو كل دمسيسنا أنا بليد زارب زلوا. So انده دمسيس كيا قينكا what is stopping you انتهي تطوع بالكازلو كل نجار دمسيسات ولتلقى it's very simple بقى تحزلو انده رجنز عنوة توريد كاللقى إيران دم خندزي الداخلية اللقات ولود اللقات قالت حقته قينو إيران ولا حنت خمسة بالله يتقال زلوا إيران كده قبروا له بس كي كل تزبلوا زلوا حسوت مخانو بغالاتهم تكون بتكبارهم يريول نعم نزي زربازي مركب يبلومن قالوا يبلومن يلو بقس مزورة تامر خمناتو بكروز مثال جرام بق بلما دونالد ترامب كساساي كالن قبل اللي ما إمارات أبتو دايتي إذا من قصاصاتها يرواصل زنبرون إمارات دما زخريكم صلاحكم مالتي سلازي بحفشة بتزرباناتو مليسي زهاسيو زلهم زبلو نسونا تزبي كل نجار صبوا كم زل كردو يدفتن دلو كل نجار دحري أبي كارلو قينو انتاي حيز كازلو سلمتاي كتودو زي تخل نزبلجن مالسي بلو نبي دسلا زي اللي إيران وتهدروا عاقم سلازلوا ميسايلا سلازلوا حيل بحر سلازلوا ولا حنت قبراي كان حيل بحر بفلا يسوي ديلي دفكرني فسي من كقرباي كالنا على حيل بحري so man this is ده قرم كنتاتي. All right, so there's the public bravado, but behind the scenes, Trump's patience is, quote, wearing thin. Axios headlines, he wants action. Trump's frustration with the Iranian stalemate sparked the Hormuz gambit. An official tells the source that Trump doesn't want to sit still. He wants pressure. He wants a deal. This is the best way to get pressure. The only group in a worse place than Trump is the Iranians, because the Iranians face either public humiliation when Trump reopens the strait, or another conflict with a resupplied, well-rested, and now reinforced U.S. military. Central Command reports that Iran fired on U.S. ships. The U.S. destroyed 8 small boats in retaliation. So think about it this way. The best time to plant an oak tree is 10 years ago. The second best time is today. We're 6 months to the midterms. Each day that goes by is a worse day for Trump because the price of gas is soaring up 50% since the start of the war. Trump and the White House knows the only way to lower gas prices is to end the war. I see it going down very بحفشة بحتر زبالين تايمز والوزل دونالد ترامب أمارات يبلكان يتزربا maybe دونالد ترامب بدقق كزارب كله جزية زلوا عدلا زلوا أمارات زلوا غيري كزارب زفتنيلو أبوش تجن تنبغار بازري وزلوا مرة جنكت حيز وزلوا رعدي أتي وخم زلون نفس وقف زخدات معالتي بو غيرا بو منصبتها معالتتيا يتقاتلوا خمسة الله يفلت كل وايت هاوس كومندمات ريبابليكان بارتي بو غير ترديو مرة نفس وقف زحلفت معالتن دونالد ترامب نارتا معالت فردي نغربت يتخيزالتا معالت فردي ما نخفت يتخيزالا سلازي دونالد ترامب قصالي سقط قبرو قال قبرو نابل يጨንቆም ከም ዘሎ ነቶም ሰራዊት ዝንገር ዘሎ ምንም ክብል ከም ዝውዕል ዘሎ እዮም ዝነግሩ ብዙሕ ጸቕጥን ጭንቀትን ገይሩሉ ከም ዘሎ ኩነታት አማራጽ ሲኢኑ ከም ዘሎ ነቶም ሰራዊት አማራጽ ሀቡን ይብሎም ታማራጽ ግን ጽቡቕ አማራጽ ስለ ዘይኮነ ካልያና ዲሎ ስለዚህ ንኢራን በናይ መንገዲ ከነስማዓ ንኽእል እንታይ ክንገብር ንኽእል ንኸነስማዓ ዝበሃል ብዙሕ ቲዮሪታት ብዙሕ መንገድታት ይፍትንለው ወላ ሓንቲ ውጽኢት ከምጻይ ካለ ብግምጣሉ ነቶም ኢራናውያን ይሕይሎም ኣለዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚህ እቲ ጉዳይ እዚ ሕጂ እዛ ናይ መወዳእታ እዛ ሕጂ በኣሳምፅያ ዘላ እዛ ፕሮጀክት ፍሪደም ዝብልዋ እንድያ. The world's most important oil choke points, that's the Strait of Hormuz, remains a war zone. There's a dual blockade. Iran is blocking the waterway while US forces are enforcing a blockade on Iranian ports. And Donald Trump has been scrambling to find a way out. First, there was a push for international coalition. No takers for it. Then came a framework called the Maritime Freedom Construct, and now there's a new initiative. Trump has gone full from diplomacy to coalition building, to now going solo.
This new initiative is called Project Freedom. Trump announced it on his social media platform, Truth Social. He said multiple countries had requested the US for assistance. He did not specify which countries he was talking about, but here's what Washington is planning in the Strait. Under this plan, the United እጅን ታይም ዝብሉ ዘለው ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ነገር ፈቲኑ ኣሎ ነዛ ወሽመጥ ሕርሙዝ ንክኸፍት ሓንሳብ ምስ ካልኦት ሃገራት ተሻሪኹ ክገብር ሓንሳብ ካልእ መንገድታት ከናዲ ብዙሕ ፈተነታት ይገብር ኣሎ ትርጉም ዘለዎ ፈተነ ግን የለን ክድግፎ ዝኽእል ወይ ምስኡ ኮይኑ ክቃለስ ዝኽእል ሃገር ድማ የለን ምስቲ ትዕቢቱን ምስቲ ኣንነቱን ድማ እንታዋይ ምስኡ ክሰርሕ ብሓፈሻ እዚ ሕጂ ፕሮጀክት ፍሪደም ብምባል ነቶም ኩለን ተዓፅየን ዘለዎ መራኽብሲ حراك قبرني زيد ما سبعوي مورالوي حلفنت سلزلنا قديتانا خنا تكبري لنا نقبرو زلنا ياي بزقالات زي ني ايران كتبريت مدبو سلازينا تنت ابتكوينات اي زي بلوم هاجرات او تعازيهم زلو نخطحناهم كفتني الي جميرو نمنتاي تعازيهم الله زبل قن ملسي بلو تعازيهم زلوكو لولاونتنا ايران سلازدا فركاي اتبوتات انت تخفيتو دما مراخب كينات كايتيخا كال زخف أنا جرك جبر كم تخلص لد فلتيم سلزي أبزع بوتازي أنت ديك قريب كا أبتقوا ما يتقربني خا بمعدو تريها تكسر نزاف دجزة تخفيتهم الكاجن أبعتي خاب أفدق يمكن كه تكسر لها سلزي تقدايتي إيران نلو لاو نتناز تنكفيو نلو لاو نتنان نهلا وينان زتنكف كينات سلزلنا أبزو قدايزي حدا جاك نوتين دلنا بزو بوتازي دماء زوت إنز أتوني يلن مغنياتو كمتن إحنا حما وريدنا حزبنا دساق زلو حزب عالم دما نتوري دنا زلو نتدا ساقينا كوغانا كتفعنا يلمسي زلو بسنكو يساقي خم زلو كردهم كخلالو وشمت حرمز تعصوي قدم مع صوت ايران حجي كونت مفليطاتو زع صوت مغنيات زي حقاون زي قباتن كينات قبل اليوم سلا تعوج لهم نفسهم نككلاخلو دما بتعلم لخاوي حقي مسلسل زلو زغبرو زلو بحق كسيس كان ايران كتعوت الله يدخلنا حق تحقل تساريح that's why زين ريو زلنا كونتات دونالد ترامب بزح نجار يفتنالو ولا حنت لو تكم صالي كالن معالتات يخيدالو تمرج أنا غرب خيدالو دونالد ترامب ما كم ذاتري وصلهم he's yeah I mean he doesn't have a lot of options كم تري وصلهم أب كبيت بومباتات مدرباي كأتوي داللوجن ولا تبومباتات دربي خاون دمت نجار بزح كم زي كله كم زي كل تبومباتات تكيسو لو تخم صالو كم زي كل كلهم ينقروا له حدا تبومباتاتون تعبد الرجاء ودي كالها الجون توسخ بمباتا دبدي هريمكا كتم صوت خلوتي يلن بلولو it's just time مهون بلينا كبيت كرة than trying to make the first move. The initiative targets to restore freedom of navigation for commercial ships moving through the strait. As of the 29th of April, more than 900 commercial vessels were stranded in the Gulf. According to maritime intelligence firm AXS Marine, Trump described these vessels and their crew as neutral and innocent bystanders caught in someone else's. بحفش كم تري وزلهم أمز بوتات زي بزح مبزحت مراخم دين تعزين زلوا تعزين على زلوا مخنيات دم بسنك تكوينا سلزخونه انتايك جبار خل نزبل بزح زرباي زلوا من تاي تعزين على هجي أبتي حدا جز بسأقامنا هتي وشمت حرمز زلوا بزحت مراخمنا بتنا إمارات ناي أبو ظبي ناي عمان تسأجعن كم زلوا مشتري لهم بتحدد ما أبتنا إمارات فجرة زبال بزحت أو تسأجعن نيران نزياتن ون كابز بوتا رحاق يلوم كم زهرمونن بزحت مراخب كابت بوتا تاتي كحد ما تجديدا كم زلوان نزين المخفات دما كبيت راح كون كم زغل للو كل جن دبلوماسيك فتح زغل مسيران تردادي كاي كون زغل بحيلي زكا على يمثلني زلو أبت أولاد ما نتي إيران زدلي وزلو كتمالك كل هالكا so it's just نبحكي كبد بالي حنتبزي دونالد ترامب وتهدراوس قمت كوست كم زغلون حيال وتهدراتي كم زل أكيد بخم زل ليزن الجرزلو بسموه 15,000 US service members deployed to support this mission. US destroyers have already entered the Gulf as part of this mission. If this sounds familiar to you, it should. Back in the 1980s, the US ran Operation Ernst Will, escorting Kuwaiti tankers through the Gulf during the Iran-Iraq war. The current escort mission is not of the same scale, but it does carry risks of escalation. Iran has already responded. Iran's parliament security chief warned that any US interference would be considered a violation of the ceasefire in place since the 8th of April. The US has claimed that two vessels كم تري وزلهم بحفشة كبد بلنا جاري زلة تكونتات أمريكا نيران كدفراي كالتن بزح نجار كجبري دليلو
ብዙሕ ሓይሊ ባሕሪ ዋላ ነፈርቲ 15,000 ዝኾኑ ወታደራት ቀሪቦም ኣለዉ መራኽብ ከም ትሪእዎም ዘለዎም ብምለንት ዘለና ዝበልዎ ኣብቲ ከባቢ ቀሪቦም ኣለዉ ኢራን ገለ ሰንቢዳ እንተቐየረ ተባሂሉ እዩ ኢራን ግን ድንብርፅ ክብሎም ኣይከኣለን መሊሶም ነዘን ጎበድ መዝላ ዘለዋ መራኽብ ወላ እንተቐረቡ ወላ ሓንቲ ከፍርሆም ኣይከኣለን እቶም ኢራን ዝበሃሉ ከም ትሪእዎ ዘለዎም ኢራን prevents entry of US warships into Strait of Hormuz Navy says ስለዚ ነተን መራኽብ ኩናት ናይ ኣሜሪካ እውን ኣብቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ከም ዘይቀርባ ይገብርዎን ከም ዘለውን እቲ ጉዳይ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዩ ታሪክ ይፍፀም ዘሎ ደጋጊማ ባያ ድመፅእ ታሪክ ይፍፀም ከም ዘሎ ኢኹም ትሪኡ ዘለኹም ምናልባት ኣሜሪካ ክትፈርህ ከሓቂ እያ ስለምንታይ ትፈርህ ኣላ ስምዑ Gulf countries and also to the bases of ours which were hit. We have a CNN report here which details much of this A-10. Let's take a listen. To get a sense of just how vulnerable U.S. facilities have become, have a look at this. It's the war room at Qatar's El Udeid Air Base, the theater command and control hub for U.S. air power across 21 nations. Struck not just once, but twice. And according to a U.S. source, causing significant damage. The base had been largely evacuated at this point and no casualties were reported. Iran's visibility over its targets has never been clearer. Sometimes ዝብሉ ዘለው ናይ ብሓቂቲ ኣሜሪካ ነዚ ንዓመታት ዝሃነፀቶ ዕርድታት ናታን በይዛት ናታን ንዑ ክትከላኸልን ንዑ ከተድሕን ዘይትኽእል እንድሕር ኮይና ሕጂ ትገብሮ ዘላ ወታደራዊ ኣቃውማታት ብኸመይ መንገዲ እያ ክትከላኸሎ ትሓስብ ዘላ እንታይ እዩ ማለት እዩ ንኣብነት ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ወሪሮ ኣብ ሓደ ቦታ እንድሕር ኣትዩ ኣብ ኢራን ማለት እዩ ከመይ ጌራ ክትከላኸሎ እያ ንዓመታት ዝሃነፀቶ ኣብ ቢልዮንስ ገንዘብ ኢንቨስትድ ኮይኑሉ ዘሎ በይዛት ከም በዓል ኣልዑደድ ዝበሃል ናይ ቀጠር ከምኡ ናይ ኩዌት ናይ ካልእ ንዑ ከማን ከተድሕንን ክትከላኸልን ተዘይክኢላ ከመይ ጌራ ሓድሽ ኣቃውማታት ናታ ክትከላኸል ትኽእል ወይ እውን ኢራን ነዚ ዘበናት ዝተሃንፀ መደበራት ክትዕኑን ክትሃርም ተኽኢላ ካልእ ኣሜሪካ ብሕጂ ክትገብሮ ትኽእልሲ እንታይ ስለ ዘለዎ ክድሕን ኢልካ ክትኣምን እዩ ዝበሃል ዘሎ እዝን ወዲ እዝን ድማ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ካይዳ ናይ ዓቕሊ ፅበትን ናይ ሸበድበድን እምበር ስትራቴጂ ዘለዎ ከም ዘይኮነ ስትራቴጂ ተዘልዎም መጀመርያ ኣብቲ ድፍዓትካ ኢኻ ኮንካ ክትዋጋ ዝግባእካ ድፍዓትካ ክትከላኸል ተደይክኢልካ ድፍዓትካ እንተተሰይሩ ድፍዓትካ እንተፈሪሱ ሓድሽ ድፋዕ ጌርካ ሃንደበት ክትገብሮ ትኽእል ውፅኢት ብዙሕ ክህሉ ይክእልኒ እዩ ዳትስ ዋይ ድማ ሚድያ ናይ ኣሜሪካ ብተደጋጋሚ ፍሽለት ናይ ኣሜሪካ ብግልፂ ንሪእየሉ ዘለና መድረኽ ኢና በለ ዝዛረብ ዘሎ ኢትስ ኢንክሬዲብል ነዚ ነገራት እዚ እውን ክንሰምዕ ምኽኣልና ሕጂ እንታይ ክብልዎ እዮም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ which is not only about the diminishing of U.S. military might and the ability even to project power, but to have these, rock star installations which have taken immense damage in only a 38-day period, as you said, would be equivalent of not defeating Saddam in the whatever 30 days that it took in the opening days of the Iraq War. It just seems, as this continues, to be even more of a grand strategic defeat for the United States. ሕፅር ኣቢሎም ደቲ ዝብልዎ ዘለዉ ኣሜሪካ እዚ ዝኣክል ወታደራዊ ማዓስከራት ናታ ምህራሙን ምድምሳሱን ከም ዝተሰዓረትን ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ መብዛሕትኡ ግዜ ድፍዓትካ ገዲፍካ ክትወፅእ እንተተገዲድካ እቲ ፀላኢኻ ሓይልካ ኣሎ ወይ እውን ኣብ ናይ ኤርትራ ከተዝልቕ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ መብዛሕትኡ ግዜ ካበና ፅቢቑ ዝበዝሕን ዝዓብን ፀላኢ ስለ ዘለና ንፀላኢኻ ኣብ ዘዋፅእካ ቦታ ክትዓርድ ናይ ግድን እዩ ከም ኣሜሪካ ዝኣመሰለ ንሱ ተዓብ ትገጅፍ ማዕስከራቱ ገዲፉ ክሓድም ንዑ ምክልኻል ክሳብ ዝስእን እንተኮይኑ ድማ ኢራን ክሳብ ክንደይ ኦቨር ፓወር ከም ዝገበረቶ ከም ዘዳኸመቶን ከም ዘረኣደቶን ኢና ንርኢ ዘለና ንኢራን ድማ ዓብዪ ናይ ሞራላዊ ድጋፍ ከም ዝገበረሎም ብኡ እዮም ከማን ሻዲኖም ኣብዚ እዋን እዚ ዓበይቲ ነገራት ዝሓቱ ዘለዉ ካብዚ ማዓስከራት እዚ ጠቕሊል ክውፅእ ዝብልዋ ዘለዉ ካብ ዜሮ ተበጊሶም ኣይኮኑም ወፂኹም ኢኹም ዘለኹም ኦልሬዲ ክትከላኸሉ ወይ ከኣልኩምን ስለዚ ድሕሪ ሕጂ ደጊምኩም ከም ዘይተሃንፅዎ ግበሩ እዩ ዘሎ Certainly, and I think it raises another element here, which was hinted at in the CNN report, which is quite extraordinary. But it also tells us of how much misinformation we have gotten from the U.S. government during the war in which all of these things were being denied, and massive exaggerations on how much the Iranians suffered military setbacks. It is the fact that now we're going to be in a scenario in which many of these countries who have benefited from the U.S. security umbrella, who have wanted the security umbrella, who have lobbied for it, and who have lobbied against restrainers in Washington for more than a decade, restrainers who wanted to see a different approach to security, who wanted to see a withdrawal of many and closure of many of these different bases, or at least handing over the responsibility of security to these different states.
that was always being pushed back against, not only by the military-industrial complex, but also by many of these allies who very much benefited from free riding on American security. Now they have seen that security was a bit of an illusion, and many of them are going to be asked to pay for the rebuilding of these bases, and I'm not so sure that they will. I wouldn't be surprised if many of these bases, not all, will actually essentially be phased out. And that then means that بحكي صبغ تنتنازب زلو بحفشة إذا بيزات زي حدا كابتي زيادة ربح من نيرو وندحر لكم نتم ليتر اندستريال كومبلكس بحالو ذا توماس وارد شتو عبي ادفانتج زنبرو يو زن هاجرات دما نعمتات امريكا سلازلنا لهم سراويت يقدسهم وتدراعم يقدسهم ترامكويل يدقسو تم نقسات يبلعو يستيو امريكا سلازلا سراويتنا امريكا زدفريلن بقى دلي وو كم سوبر باورز اكتي غبرنيرم انت دليوم نيرترا يفرارهو تدليوم قال يقبرو دلي وو غبرو خول نيرو زدلي وو يقبرو نيرم اكشلي امريكا لاتنا يلهم حجي كنت رديوم الله هذا تبيزتي كبيران زكلا كم زي كونه كالاي دما امريكا نعم نخط كلا خليلا فولي واغا تخفل هاجر كم زي كونت سيزتي مرجع حج انتايو من يكصغنا نزي كصغان دي مخانو امريكا بزيك العالم نتن هاجرات كفلو نتصغنا ناتو كتب لهم يا زفلوت نغري زياده ግን እቶም ሃገራት እዚ በይዛት እዚ ክጽገን ገንዘብ ክኸፍሉ ይኽእሉ ዶ ካላይ ድማ ኣሜሪካ ክትከላኸለና ዝብል ኣተሓሳስባ መይቲ ሕጂ ኣሜሪካ ትከላኸል ትኽእል ሃገር ኣይኮነት ኣሜሪካ ክትከላኸለልካ ኣይትኽእልኒ እዚ ሕጂ እቲ ኢሉዥን እቲ ኣብ ሓንጎሎም ዝነበረ ዝከኣል ዝመስሎም ዝነበረ ከምዚ የለርዮም እተን እቲ በይዛት እቲ ድማ ኣሜሪካ ክትከላኸለልካ ዘይትኽእል ተኾይንካ እንተ ኮይና እንታይ ክትገብር ትገብር ኣለኻ ብሰንኪ እቲ በይዛት ኢኻ ትረም ዘለኻ ስለዚ እቲ በይዛት በዓልኻ ወሲድካ ናትካ ወታደራዊ ዓቕሚ ክትሃንፀሉ ክትፍትን ኢኻ كذا حاجة أمارات تكون تغلسة نتبيس تقبلك ناتك سراويت جيركا ناتك عام جيركا بعلخات كواسورو ناتك خد جبر فتنيها بس أمريكا ترى داريها أمريكا أتي أبتبوتات تكفيلا بعلخا كفيل كانت تبوتات أجين كهي حلو نكتب لهم جن قليل كهم كم زي كل يزن الجرزلو سلزي الزون انت خونه هذا أبي لوتي أبتي نا أمريكا زرقنا حيلتات كري الجب ذكر دانا زلو بتن هاجرات عرب كندوز أكل معنتا سلو زلوهم لأمريكا وصي ويكل خبلوا زخولي مثلا أما نفرز زلو كمان يوم تفرقان ندير لكم كافزبون طب نجستات كل تزبي زد اليوم من زد تبع بعمنا يكون أمريكا دم كل تفلتناتهم تفلتها بس أنت اللي ترى راديوم كم يجي رافع فحكت تقولهم كم تفلت فلتها ስለዚ ፍርህ ስለ ዘለዎም ሶም ካብ ህዝቦምን ካብቲ ዘለዎም ነቲ ፖለቲካ ነቲ ስልጣኖም ስለ ዝግደሱ እዮም ኣሜሪካ ክፅግዑ ዝደልዩ ኣሜሪካ ትገብረሎም ሓገዝ ጥራይ ዘይኮነሲ ኣብ ውሽጦም ከጋጥም ዝኽእል ፀገማት ኣብ ምዕፃውን ኣብ ምእላይን ስለ ትሕግዞም እዮም በንፃሩ ኣንፃራ ናቶም ምርጫታት ክገብሩ ተጀሚሮም ድማ ንሳ ኣካል ናይቲ ረጂም ቼንጅ ኣብቲ ዓዶም ሕንፍሽፍሽ ንኽኣቱ ብቁጠባ ንኸይምዕብሉ ኣሉታዊ ካቨሬጅ እናገበረት ተፈላለየ ነገራት ዕንቅፋት ናፈጠረት ሽግር ክትፈጥረሎም ትኽእል እያ ነዚ ድማ ክፃወርዎ ዝኽእሉ ይመስለኒ ስለዚ ሃገራት ዓረብ ዋላ እኳ ብመሰረቱ ካብ ኣሜሪካ ፈፈንቲትና ይዋፃና ብላብላ ዝብል ሓሳብ ተለዎም ግዳ ሓቂ ኣብ ባይታ ነቲ ዘሎ ኩነታት ንኽገብርዎ ኣዝዩ ከቢድ ይንዓታቶም ሶ ቤዚክሊ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ኩነታት ኣብ ቅድሚኦም ከም ዘሎ እዩ Command Chief Admiral Bradley Cooper, he held a call with reporters earlier today. He kind of outlined how the U.S. military is going about trying to guide these commercial ships through the Strait of Hormuz, essentially via a huge U.S. military presence that involves guided missile destroyers, over 100 land and sea-based aircraft, unmanned platforms, so things like Reaper drones, and 15,000 service members who are now staying there to respond, essentially, if Iran does. So ነቲ መንገዲ ክኸፍቶ ኮይኑ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ወታደራዊ መራሕናቱ ናይቲ ሰንቲኮም ዝበሃል ብራድ ኩፐር ዝብልዎ ማለት እዩ ከም ዝገለጾ ብዙሕ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣብቲ ቦታ ክዝርግሑ እዮም ክሳብ 15,000 ሰራዊት ልዕሊ 100 ላንድ ሲ ቤዝድ ኤርክራፍት ኣብ ባሕርና ኣብ ሰማይን ልዕሊ 100 ነፈርቲ ብምዝርጋሕ ንዝኾነ ክመፅእ ዝኽእል ክሃርሙ ማለት እዮም ጋይድድ ሚሳይል ዲስትሮየርስ ከምኡ ድማ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ዝረኣይዎ በተን ጋይድድ ሚሳይል ዲስትሮየርስ ገይሮም ክኣልይዎ ከም ዝኽእሉ ነተን መራኽብ ድማ ንኽንቀሳቐሳ ዕድል ክህብዎን እዮም ወይ ንኽወፃእ ክገብርዎን እዮም እዩ ዝበሃል ዘሎ ከይተጀመረ ድማ እቲ ፕሮጀክት ፈሺሉ ለማለት እዩ ስለዚ ብካልእ ዘራርባ ብሓይሊ ከብፅዎን ክፍትኑ እዮም ወልሲ ቀሊል ዘይኮነ ምቅያራት ካብ ክንርኢ ንኽእል ኢና ከቢድ ዝኾነ ኩነታት ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ
ምክትታል ክንከታተሎ ኢና ነቲ ኩነታት ናበይ ከም ዝኸይድ ድማ ክንነግር cruise missiles and small boats at some of these ships, including U.S. Navy ships. And the U.S. military then responded by blowing up about 6 of these small Iranian boats using Apache and Seahawk helicopters. Now, it's important to note here that Admiral Cooper did not say whether or not this means that the ceasefire is over, given that the Iranians and the Americans are now trading shots essentially in that strait. He would only say that the U.S. is going to continue to act defensively to try to protect these ships as well as, of course, its own assets. And one other thing is that he really emphasized that there are no escorts going on right now of these commercial vessels in this area by the U.S. military. Instead, they say that this kind of overarching defensive package that they have. ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣሜሪካ ነቲ ኩነታት ዋላ ክትዕሪ ከተስተኻኸል ክትከፍት ክትፅዕር ተኾነት ንፁር ዝኾነ መንገዲ ኣይነገረትን ኣላ ምስቲ ተኽሲ ዝለዋወጥዎ ዘለዎ ድማ እቲ ምቁራፅ ተኽሲ እውን ጠጠው ኣቢልናዮ ትብል የላን ቬግ ዝኾነ ሓበሬታ ትህብ ዘላ እቲ ፕሮጀክት እዚ ፕሮጀክት ፍሪደም ዝብልዎ ክገብርዎ ድዮም ኣይገብርዎን ንግዜ ክንገድፎ ኢና ኣብ ከቢድ ዝኾነ ኩነታት እዮም ዘለዉ ክልቲኦም ሃይልታት ነቲ ዝቕፅል ድማ እናተኸታተልና ናባኹም ክነምፅኦ ኢና ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚኣ ክንውዲና ላይክ ምግባር ሸር ምግባር ኣይትረስዑ እናበልና ክንሰናበተኩም ታንኪዩ